Ahoy along kedo ke sing long pho sa hempang thek thek the tum kap phalang nu ahoy malom monsam ke dojia kengkam ka che Georgi kalisi soluk soda ka tomon ke japon thu kedam tang chekloe jonang bong nizang kari bianglong la pen Meghalaya ahoy along soluk soda ka tomon pen monsam ana thusi kengkam che jor pon bom ason seang tar klang pon bom lu monta non het jong abirta kirip don long ateng ke hamren rong supi pen ke helo kilometer thom kep lang hempi am ia rong along Meghalaya na thu pen ong dung pang thek thek the tum gari nang pache jeng si inglong pho ke sia sai hemalong ketar pang thegalama panahok dekang lapan halapua sai hem kang kirchek ang hap sitame panahok dekang det pusia hoilong kedo ke sing long pas songolong klem bang phu James rong phar lapen samsing timong atuma hin pen than pachini pon sonsila bang so puthak ahok kang sai ke long jia phan hamren police station pen sitame tong se kot bang si sub inspector khai khosak sing sona hin pen katar le basai deng pon bom lupu si birta ribdun long kheroni pen bida sing teronang ki palia birta malong news Prangsi karwi solang do radwana phan kache song kardom pajerlo kardom to no nilitum ke do lake am I dak Meghalaya aduya hoilong kache doi not dak labang so arong adung sinilitum dolo dak nitum kesing long pho office dak ami head branch kapethik pontang sai hemlo basi atumi arnikang sa nilitum pu jirpo tumpen gari pen nang jui bom hut labang so dak office along a flag a banner ang hap pustame mesen me atlang bonstame isi ningduk alama bangke pini ang crack pen dak chirok tokora datum bir talong si Meghalaya pen administrative law and order datum pen thang order ave pen alang litumpu karbiang long arlo an nang lutsi alang litum ko PPSI GPS lo ne nang claim lo la pen lo so nang kelang do nang chari don ahok berta kelong je phanili tum kewang labang so kewang hot pen gari humni bang ke nili to ma chi tong dun lo ta pender phi da office anang chele lo nili tum dak banner ta theklong le flag ta che theklong le la pen ing hubs ta me ta la theng dak la si labang so asai phan tong se ko dak nili tum hemlong nili tum adung jong temporary patrolling outpost tum ke do hadak do nitum dam pen arjudam si ine lohya gari motor ka cheng nang tum aphan information nang pima Kulobon stalang nitum ta information long unde law and order administrative na thang na pachini megawe usalang nitum pudon lo samuni chini ne stame alang nitum phansi lamang so office lapen lamang so asong hem kapahino asai lang no ke claim ke hon the me melo lapen labang so long ahok akang sai ke long ji phan no nitum dak hamren police station kaparlo tuma singson sir IC alang li pensi ritar li pon bom lo tasi madu according je jok le claim stame nitum song hin pen lang litum phan so dak pen rem lo la pen kewang jiar ni la puson ki claim kude ji phan si nitum song pen tuning relo kardo nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta